division thir tu te chibai ule silalen kolikani a serchi wangkhwa hilongai thlang Cooperation Department Minister Pusil Rinsang chuan Wain Khan serchi pa Assistant Registrar Cooperative Societies ARCS Office Building Sakthar chu ahonga hehuna hian Minister chuan Chief Minister Ruwa Manna a Food Vegetable and Livestock Market Chain Management angheta kalpui thuai ani tur thu asoi Serchi piani veng huam chunga Sakthar Assistant Registrar Cooperative Societies ARCS Office Building hi ribon chep chata hongin building thar honna puala in home Serchi District Conference Hall nei Agriculture Minister chuan Mizorama thlaile sa thar chuak tu ten mumal le nget taka han thil thar chua te shal na han nei reng thei nan le an thar chua ma mo reng tu khopui cheng mi pui ten ol sam taka kan ram thar chua te an hu zung thei nan Food Vegetables and Livestock Market Chain Management nget Cooperative Kalphung Zulzuya Mafet le Mizo Fette Nena Changkhoma Kalpui Turin Chief Minister Puzoram Thanga chuan Ruwa Manna Asiam Thu Soin Reilote ataka Kalpui ani don ani ati a serchip kianga matphai zaute afanto Thu Soin Ramlaili a hetiang huncha kan nei hi tunma zong aya nasazo ka thlai tharna na siamin serchip district atangin economic eng chhit kan tum don ani ati Irrigation and Water Resources Department Sangto Minister ni Bok Pusil Rinsang chuan matphaya mun somthum pakhata tuiver chwa na kalpui tura malakani thu soin matlui chu solar pump mangin asir tlang sanga pump chowa kumtluana thlai ching tu ten tui man tur an nei thei dan ngai tu ani tur thu te atar langa lo nei tu te le thil siam te na angchi zong te chu cooperative movement manga kalpui zeli angyal ngepti soin thoho na thatak zara kan ramin kan mamo ei tur thar chuak turin kan bezel don ani ati Minister hian Serchip District a hun rei tak ARCS building nei lova kan omnu in voina building thar duam tak hon ani ta chu thil chin chhia tlak tak ani ti soin ARCS office hian district chunga cooperative society zong te chu fel fai takin a en kolin an maso na tur project po akal pui nuala kun na thok tu te tan thei to pan chhuwa reng ani ati bok Serchip pa ARCS Office Building Sakthar honna hun hi Serchip Additional DC Almuan Sang Ralte chuan kai shuain he huna thu soitu Serchip District Borsap Kumar Abhishek chuan Serchip ARCS in Building Tharmoi le thata kanei ta chu lom omati thu soya district chunga cooperative society sang te en kolkonga le project na an thochina Serchip ARCS chuan fak aphu ti atar langbok Heuna hian PWD Building Division na SGO Daina Lalram Thari chuan he technical report pe in cheng nuai za som pakwa point paruk pakwa seng sak serchi pa Assistant Registrar of Cooperative ARCS Office Building hi July ni sari sang ni som pariat khan sakchan ni in nikum July ni som khan sakzo ani a RCC structure ni in mizo pa chiara chhong thum ani a anwai bera type 1 quarters pani omin a chong lai hola ARCS office takhi omin officer room le staff room te a oma a chong bera type 4 quarters pakhat a om bokani serchi pa ARCS office a hian ARCS nuaya thoktu CAO pakhat head assistant pakhat LDC pani 4th grade pathum le driver pakhat an om me kani Wain Khan Serchip District a mi somsari pali te hne na COVID-19 vaccine pek le ni in Serchip District a mi zali somwa pathum te hne na shidan na hi pek ani to ani tun thlani somni pakhata tanga Serchip District chunga COVID-19 vaccine pek na kalpui me ka Wain Khan kholai lung page C le ngian tiang page C a te healthcare workers te tan COVID-19 vaccine Covishield hi pek chun zom le ani a kholai lung page C a hian mi somli panhi te hne na shidan na pek tura ruwa mana mi somthum pasari te shidan na hi pek ni in ngian tiang page C a hian mi somthum pasari shidan na pek tura ruwa mana pek kim vek an ni boka heti hian voina shidan na pek tura ruwa man mi somsari pako zinga mi somsari pali te shidan na pek an ni ta ani heti hian Serchip District chunga mi zali somnga te shidan na pek tura ruwa mana vaccine ti chiat te a om lawa wangin voin thleng khan mi zali somkwa pathum te shidan na pek an ni ta a heti hian a tho khat na ta na shidan na pek tura ruwa man chu zo fel ni in vaccine ron thlen le huna chun zom le tur ani ang Vandhan Vikas Kendra VDVK Serchip malak na hnuaya Serchip Industrial Cooperative Society in Siatlanga ai eng song bol na kholan bun chu Wain Khan Cooperation Minister Pusil Rinsang chuan a hong
ai eng song bol na khol hon na huna hian cooperation department minister pusil rin sang chuan hetianga ai eng song bol na khol hon ani chu lom omati thu soya hetlang dunga hian kutna thok tu fel le taima tak tak bungrua le manrua a chom dol tlak an om chu lom omati thu soyin an taimak na le thorim na sia hetiang khol an nei theina tura ARCS ser chi pin alo buai pui po lom omati thu soya taima taka theitop chua ai eng ching turin he hunakal khom kutna thok tu te chu acha ani agriculture minister ni bok pusil rin sang chuan ele bara en todel turin kil sang sang atanga malak ani thu soyin department point an theitop chua ma an lak thu asoya a department and call irrigation department nuaya le nuaya atanga tui pam chuak tur le solar energy manga tui pam tur te po a ma an lak thu asoya serchip district chunga po focus malak na in matlui chu mun sang zo ka pam tum mani thu soyin le let te po le chung ril zo ka le cha le chua ka hlok zo ka thlai thar tura malak ani don thu asoyani agriculture minister chuan kan thar chwa ve thei reng amai ro chu rampon atanga kan lak lo ni si in kan tap chak alwa lum rei lutuk chu ti top tum mani thu asoya tuna an khol hon chu abul chan na ang ni asoyin meisi in mei pui asiam thin angin he hun an man hian rampum a chem al abe sei thu asoya kutna thok tu de chu engtik lai po in an har sat na a hena thlen she lo turin acha bokani Mizoram State Cooperative Society MSCSR register lalrin sanga kai shwai he huna hian he khol en kol tu tur Serchip Industrial Cooperative Society Limited Secretary Lalchan Him Fan ai chuan report pe in an society chu October ni som thum sang ni som pathuma industry chi sang sang buai pui tu ten tum thu mun neya in puitona ma son tura in tel khoma bul an chan thu soya kum sang he som paruka changin ai eng chinga ma an lak thu soyin organic langa kalpui tura ne thu asoya ai eng herna kalpui tur hiana tira an ma ni siam chop khol manga bul chanin tuna hiana herna khol patni nein VDVK nuaya hian ai eng pek na khol hi an le thu asoya he khol hi Kolkata atanga han cha ani thu le komin hian ram trin nga hmuna zau wa tin chung ka som ten ai eng chin bul an chan don thu asoya heta an thar chwa te hi le sakin helai hmuna hian an song bol don thu le apeka shal chwa le tur ani don thu asoya ai eng an le na tur le an shal chwa le na tur ret ero shiat alangi lo thu asoi bok he huna hian minister hian ai eng ching tur chung ka som te ne na ai eng chi asem ngal bokani Serchi Paronkal Cooperation Minister Pusil rin sang chuan tukin khan Serchi bong chom tlanga kel volna mun tlo in an mamo te a en pui Cooperation Minister Pusil rin sang a hi bong chom tlanga kel vol tu Serchi Livestock Farmers Cooperative Society shwai tu ten lodong songin an kel volna mun te a en kwala kel vul tu te chuan kel vul bul an chan dan le ma an lak chho zel dan ba ka shilenga wanga har satna an to te shilin an mamo te an lo thlena heng an thil mamo te hi thelu tura shia tir ngalin achul anga halo bo zui tur thu soya Serchip Livestock Farmers Cooperative Society shwai tu te chuan minister ne na hian kel vul na mun hung na tur te kel in sak na tur te kel lak bel na tur le tuida khol na mun te chu an mamo thu an thlen ani National Girl Child Day Puala Photography Competition buat sai result chu voin khan puan niin loman semna nei ani State Resource Center for Women SRCW Women and Child Development le Mizo Photographer Society MPS Changko buat sai photography competition a hian mei chenau panghum himla zirtir na tha pero ti chu thupuya man ni in mi janghi somnga velin an thala kan thelu ta apum puya Richard Zothan ki masha sel chinga veng chu pakhat na ni in poisa fai cheng sing khat ba ka certificate dongin thupuya tan nau pang chu akal na om konga chuan zirtir ula a upat hun po in a thla lawang ti ani a kelal pek hlua serchip din tharveng chu pahni na ni in lo mana poisa fai cheng sang riat le certificate dongin thupuyatan zirthiam na hi fin na petu ani ti ani a eflan ning chuanga chan mari aizol le zo than khu ma kulikon te chu pathum na ni in lo mana cheng sang nga le certificate an dong boka mi som ne na consolation prize cheng sang khat le certificate lan theu an ni bok Mizoram State Animal Welfare Board SAWB governing body meeting masaber chu voin khan HN Veterinary Minister Dr. KB Chua Hovanei ni in malak na to sang sang te soi ho ani
LCD Conference Hall a he thut khoma hian thungai tua tur pali chhop chhuani in Mizoram State Animal Welfare Board chu hunenge mo chen ding to ma se na thok thei tura ti nun activate angai wangin he meeting a hian he board in rail bol na ken ko dan tur an soi hova HNVT Directorate a Joint Director kai shuayin Animal Welfare Division siam ni se ti rotna chu pomin District in a Deputy Commissioner te kai shuaina nuaya District Society for Prevention of Cruelty to Animals DSPCA po na thok thei tura din thar levek ni se an ti a he board tan hian sum om sa a om lowa wangin anin rail bol na tur le malak na tur sum mamo te ruwa manasiamin state sarkara deal ni se an ti bok sum don na we in Khatir breeding chungcha nga dan le ko thwai ni se ti in dog breeding and marketing rules 2017 le pet shop rules 2018 na register te chau we nau te le pet animal dang zo te sawa le sanga anzuar chuak thei to anga implementation of prevention of cruelty to animals dog breeding and marketing rules 2017 le pet shop rules 2018 ken ko dan tur chungcha nga hian HNVT department nuaya animal welfare division chu mo phona pek ni se ti arot na chu pom ani bok India rama animal welfare hi ranchunga hleilen na ven nan chap kalpui ani thina kumsang kazakwa somruk banghi khan the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 section 4 waya Animal Welfare Board of India chu din ni in ran hum hal na dan le ranchunga hleilen na chi sang sang ven na dam te thata ka zo mani theinan Animal Welfare Board of India hian kum somruk don na alo thok to ani Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglia na chuan vo in khan Indo-Myanmar Border Trade Center atanurwa manmek bung khokai chu atlo Bung khokaya Border Trade Center tlo tu minister hi Myanmar bung khwale a chevel ho tu den lo huakin in kom na hun an neya Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglia na chuan thingsai atanga bung khokai in kar kong chiao lui thlengin kong an lai tlang to hian Mizoram Sarkar le India Sarkar in Myanmar ne in sum don ton na an ngai poimo zia atilang chiang le ni atia tu na hian kol phetha lak lo dan turwa manasiam me ka nei thu asoibok kumsang ne panni vela chang to khan Mizoram Sarkar chuan thingsaya Border Trade Center din ani theinan Central Sarkar ngen na asiam to a ram panni India le Myanmar in sum don ton na turan awangin heng ram panni Sarkar te hian trade agreement an siamangaya tuna hian Trade Center din ani theinan thar tho me kani Mizoram Sarkar chuan Trade Center kan nei na tur hian thei top chhoin ma alamek zela bung khokai hi Trade Center tur munatan ruwa man to ni in aram haunan le sum dong le vevak te mamo chol buk bung khokaya hian sak ani to a market shed po sak to ani bok hein kom na hian bung khwa le chevel khosom Pathum Village Council khai khom tu ber bung kho VCP tum hunga chuan heng khosom Pathuma hian in sang kha jathum som le mishing sang riat chuang an om thu asoya bung khokai chu Indo-Myanmar border in kalpo na rem chang le nai vai berani ti soin Commerce and Industries Minister in amange kala amuna a en chu lom omati thu soya hei hian kanin u naw na le in sum don ton na a phurna thar le ra tha achwange ya be sei thu asoi bokani Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularmilian Sailo chuan Bangladesh ram ne na kanin sum don ton na atanurwa man Integrated Checkpost ICP korpui chwa le Trade Facilitation Center tlabung te chu vo in khan amuna atlo Integrated Checkpost din na hmon tur korpui chwa tlabunga in khom toy na ya Speaker Lalrinlian Sailo chuan kanram economy thanlen zela turin ramdang ne na hin sum don ton na ti maso na poimo tak zek ti soin korpui chwa le a chevel chu international trade mun pui poimo tak alani chhozel dona hei hian kong sang sangin mason na hala khen zel dona ni ati a he sum don mun pui ti hlotling tur hian tlabung le a chevel mi pui te malak puya asom bokani ICP korpui chwa din na tur hian kumsang ni panga khan MS Rights Limited ten Home Ministry ne an survey report he lutin he ICP din na tur hian ram bigas ni som ni pali point pakwa zaw la kani a India le Bangladesh in kal po na ti ol sam tur hian korpui lui theka a RCC double lane bridge siam tum ani bokani Sports Minister Purabhadra Moiroi te chuan FIFA tan puina manga MFA Football AstroTurf Ground sai rang din thar hmuna siam mek chu vo in khan atlo
Sports Minister in FIFA Chanpuin mga MFA Football AstroTurf Ground sakme katlo na hian Minister hi MFA shwai tu de chuan Choi Omin an malak na sang a ena Heffield kianga hostel sakmek po amuna NFA in MFA ho tu de chuan sai rang din thar khel muala phul lempha na kalpui mek chu COVID shipuin ti khailak shet ma se kar khat chunga zo fel mai an be sei thole he ground na tan hian dressing room le field kong siam achul thote an lo shilani Minister le MFA ho tu te chuan leng pui AstroTurf football ground siam mek po tlo in hen ha thok tu contractor Decor India site engineer po alo thleng to a kumin April a chuan zo fel an be sei ti asoya Decor company ten scholarship side and field an siam zo thar chu nimina FIFA engineer ten test san nei to a FIFA test atlin ngei an be sei ani Nimin Khan Mizoram sample zariat somsari enfia ni in henga changhian COVID-19 shikai mi pakhat mo chwa ani Nimina Mizoram COVID-19 shikai mo chwa hi rapid antigen test manga sample zali somli pasari enfia te achanga shikai mo chwa ani a ama hi durtlang mi ni in damdoi ina ain entir tur chu shiakai ti mo chwa ni in shiakai na chuizui ngal ani bok Nimin Khan ZMC laboratory sample zathum somnga pali enfia ni in district shanga Chunet laboratory sample somruk pakwa enfia ani boka henga changhian shikai mo ero an omlo thungani Voin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi panga te chu an ma ni en kol na huna changa chwatir le an ni a heti hian vo in tlai dar nga thleng khan Mizoram sample noi ni sanga jani somli pani en fi atangin shikai sangli zathum somruk pathum ho chwa an ni to a anjinga sangli zathum som paria te chu en kol dam ni to in shikai ho chwa atangin za somkwa pariat point pakwa pasari te chu en kol dam an ni to a tuna hian shikai en kol lai somthum paruk la omin shikai zinga nunna chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha se chi wang khwa kan ti chwa thei chu ani